jaalawwan kiyya ka islaamaa bishaan shanyiisan hancufuma fakkaataa miti kanarraa kaniin si uume ammaan tana wal si qixxeessee si diriirsee kaniin si uume eega duute booda si deebisuu kaniin dadhabe seetee hiijee Allahan jalla jalaalu mas'alaan tun mas'alaa jabduudhaafi garuu tanaaf je'ee abbaan kiyya du'a akkanaa hin duune abbaan kiyya maal hojjataa je'eeti gaafate haati maal jetteen ni beeyta yaa ilma kiyya abbaan kee warra qarshi 500 namaa liqeesse qarshi kun takka gootee namaa naa deebisa ja'uu sanirraa ture warra ribaa keessa ture tanaafi du'ee jetteen wanni fokkottuun takka waa dirreen baatu jeeban yoo dirree baate hamma ol qabee isii mul'isittu malee yoo isii mul'ise hoo unnooti amman tana fuudhuun akka jaba zinaan ammoo laafa halaalin yoo dhalte hawaasa akkam keessa jirra ati bineensaa isiin jaan yoo diqaalaa dhalte ammoo maasha Allah intalti teessii dhalte yaani أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوان كيك إسلاما متدرين خطباتين رحمة ربي الرّ أبديهن مرتني تجشرة دمت خطبان تين تأرنتنا واسدي أفكيسا قبدي توقفان الدنيا تن غندم قرات تلمفا همين يدلين حججو قبد تصدفا غم ربي كينيا هادي بنوجد وانين جلت اسنيه مسنيمتي أما غرابراتين تبرا اسنيه ما أحبابي في الله يرو مراسة كاف غرق آمادورا غرق قلبيتين ندقى فدا الدنيا تن غندم قراتي الله نس جل جلاله ونبلوكم بالشر والخير فتنة اسم قراء بالشر همتودان والخير غاري نس اسم قراء فتنة مقرن سيسن مقراجي حافظ ابن كثير رحمة الله عليه رحمة واسعة تفسير إذا كيست آية بريد دوتنا يرو فسروا يرو غري ربي كين جل جلال ربي بلنا ننا مقراجي يرو غريس نمتي إبسو ننا مقرا يرو غري فياسي كنسي مقر يرو غري تكوبسي كن ستي فيديتي سمقر أوري ستي بلسي سمقر أوري سنسرّا بلّسونيس سمقرا شكي كيسا في جرودي بو كيسا يوسي كايس مقرين سما كيسا جرا علمنا ما كوني قيالا لترّا فتنا كيسا جرا حديث بريدا تكو كيسا رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي آسم في الآهاد وابن أبي الدنيا في التواضع بسند حسن رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث بص ابن جحاش القرشي رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم بصق يوما في كفه رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم قياتك شنج إساني كيستي نتفن أبليانكي إيغتو في بودا وإسا تناني
hancufatu besan akkanatti qabate obboleeyyan kiyya yeroo kana maal jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah olaanaa taheetu tuutu jeeje Allahan keenya jalla jalaalu maal jee yabna aadam yaa ilma aadam annaa tu'jizni waqad khalaqtuka min mithli haadhi atiin kun yoo duute si deebisuu sanbaanaa bar kanin dhadhabusee taahii fakkaataa waan kanaatirraa kanin si uumeeje jaalowwan kiyya ka islaamaa bishaan sanyiisan hancufuma fakkaataa miti kanarraa kanin si uume ammaan tana wal si qixxeeysee si diriirsee kanin si uume eega duute booda si deebisuu kanin dhadhabesee ta'ee jee Allahan jalla jalaalu wallahi alladhi laa ilaaha gayru nu deebisaa miti akka ajaa'ibatti nu deebisa jarri miskiinni eega duune booda biyyee taane hin deebinuuyya garuu nama uumuutuutun nama dhiba malee eega uumte deebisuun akkamitti si dhiba inuma nuti guutuu keenya dhiisiiti banaanaa teenya fingarpirintii tana ni beeytaami Allahan jalla jalaalu tanaan isinii deebisaa je maalayyaa ati guutuu dhiisi eegaan ani akkana guutuu si godhee si diriirsee si uume ati ammoo dachii tana keessa deemtee horii carraaqqattee wali qabattee waan kannuu qabdu kannuu lakkisteeti eega lubbuun ta'e hoqqee si geesse ammoo horiin kun abaluuf haa ta'u jettaayii je yeroo lubbuun teenya hoqqee nu geesse amman tana sadaqadhu ja'amtee yoo didde gaafa sanii sadaqadhaa yoo jette wanni ati guyyaa sanitti haasoytu sirraa hin qeebalamtu maaliif ilmi namaa takka yeroo du'e jaalawwan kiyya ka islaamaa suuratun nisaa keessatti mootiin moototaa nutti himee bar jalla jalaalu horii eenyuun fudhachuu qaba warra si dhaaluutu qaba akka rabbiin jeetti ati prograama san keessa seenteetiti balleessuu feeta laa hin taatu hadiisni kun gabaabatti jaalawwan kiyya odoo fayyaa qabnu odoo horii akkana jaalannu akka sadaqannutti hadiisa nu kaasu ammas ilma namaa kana mee ilaali addunyaan fatanaadhaa waliin hin jenne odoo fayyaa qabuu kannuu dhiiseetiti yeroo lubbuun hoqqee isa geessite yeroo san kannachuu fada yeroo san namarraa hin qeebalamtu jaalawwan kiyya ka islaamaa ammumaan tana akka rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sadaqaa kannuu turan akkana godheetiti horii isaanii fixan bi'abii hoo ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoo rabbiin arraan tana horii nuu kanne fatanaadhaa jennee nama haqa godhutu saniif haala gammadoo taaneen haala qomni keenya bal'aa ta'een fatanaa beeynee karaa rabbii keessatti sadaqachuu qabnaa haasawni keenya ka lammadaa jaalawwan kiyya ka islaamaa hammeenya dilii hojjechuu qabdu keessa خاتمان نماتي نما جلا بلسيتي ور خاتمان إساني تولتي في رب نواقود جتما يكن لا إله إلا الله محمد رسول الله ورجع إلى رب نواتازيزو إمام السمرقندين الحنفي رحمة الله عليه رحمة واسعة كتاب إساء كيستي تنبيه الغافلين دلي حججون خاتمان مرة بلسيتي وني خاتمان مرة بلسيتوس akka ulamaa'iin teenya nu barsiisetti wanni afur khaatimaa namarraa balleessanii jee wal iyyaadhu billah tokkoffaan attahaawunu bisalaa salaata kana laaffisuun khaatimaa namarraa balleessiti amma irra hedduu namaa akka agartan nas'alullaha salaamata wal aafiya nama amatarraa masgiida yeroo takka seenuutuutu jira bar ji'a ramadaanaa ka seenu jira kan torbaanirraa yeroo takka seena guyyaa jum'ataa inuma jum'ata sanuu jaalawwan kiyya ka islaamaa ka irraa quba hin qabaanneetu jira nama kana kaatimaan isaani baddi isaafi sodaatamaa je talammaffaa wa uquuqul waalidayn ayyoo fi abbotti harkaa fi fuulaan isaanitti hammachuun kaatimaa namarraa balleessiti dardaraa fi shamara amman tanaa singaddisiisanii yeroo agarte ummaa isaatiin فارا دابر هما هم بيتو كجون دورتو كان مال جتبو اتي تو بيغا يا كيونيفرسيتي دغه يا دورتو
ayyoo teetiin faaraa jechuu hin qaanfattu ati ammoo jecha kana jechuun faaraa umral abad akka taateef hin beektuufo ayyoo fi abboo ofitti hammachuun zinnaa taate khaatimaatu tuutu sirraa bada ulamaa'in siifi sodaatamaa jechuu jiran bal'inaan wajjilaallee jirra wanni salaatni taate haadhaa fi abbaan hammachuun qixaaxni aakhiraa dura addunyaa tana keessatti akka nuu jarjaramu tasadaffaa irra hamtuu isiiti wa idmaanul khamr farshoo haraaraa tursiifatuu obboleeyyan kiyya ammaan tana tunis zinnaa taate bar hoggu takkattiin saaxina takka cal godhaaja gaafa tokko gurubaan tokko saahiboota isaa waliin deerii jiraa bar uffoko akka raachuu wallawii takka ta duraa tinfaashii takkaan fixeeti ta lammadaa obboleeyyan kiyya qabee yeroo dhuguuf deemu akkasumatti lubbuun isaa keessaa baate guyyaa qiyaamaadhaa haala biilaan harka isaa jiru saniini gama rabbii deebi'a xiqqeenya isii ilaal ta afuraffaa wa adiyyatul muslimiin nama muslimaa miidhuudhaa jedhe ammaan tana obboleessa keenya tokko hamachuun uumaa takka nutti hin fakkaattu bar waliin nama diruun ragaa cubbuu bahuun horii isaa irraa hatuun qoocee gubboo dachii isaa zulmiin fuudhuun uumaa takka namatti hin fakkaattu khaatimaa namarraa balleessiti nama rabbiin jalla jalaalu rabbi inni kun gabricha kiyyaa je'ee jaalate yaa miskiina ati eenyu ka gurbaa kana miituuf eenyu haqa nuukan amma zinnaa hin agartu waan dhiyoo tana deemu faaliya obboleessa kee ka muslimaa moo nama laa ilaaha illallaan takka si goote ati shahwaa ta'e rakkisaaf miidhuun hin qaanfannuufo san keessaa taarika takka isin yaa himu waan ammaan tana dhukkuba guddoo nu keessa jiru dhukkuba ribaati jaalowwan kiyya gurbaa takka taarika isaatiin isin hima taarikni taarika dhugaati ilmaatu tuutu taarika kana odeesse abbaa keenya waliini teenyee nyaata nyaachuu jirraaje odoo abbaan manaa jaalowwan kiyya ka islaamaa nyaata nyaachuu jiruutiti garaan isaa isa lolociyye haqqisuudha fade nyaata akkuma jirutti jarjaraan lakkiseetiti gama sagaraa dhaqe sagaraa amman tanaa tobobboosan ni beeytanii mi obboleeyyan kiyya hogguma takka iyye eeganaa haqqisaan san irraa baateeti fuulli kun bobboosan keessa seene lallabinsa isaa iyye'insa isaa san dhageenyaani jaartiin isaa fiigaa dhuftee yeroo sagaraa itti seentu haqqisaa san keessatti lubbuun isaa keessaa baatee jirti ilmi nama aaqila ummaa abbaa kiyya kana nin beekaa jeen abbaan kiyya kun maa yusalliish salaata hin salaatuu je salaata namni hin salaanne na'lati rabbii irra jirti rahmata rabbii irraa fagoo mas'alaan tun mas'alaa jabduudhaati garuu tanaaf je'ee abbaan kiyya du'aa akkanaa hin duune abbaan kiyya maal hojjataa je'eeti gaafateen haati maal jetteen ni beeyta yaa ilma kiyya abbaan kee warra qarshi 500 namaa liqeessee qarshi kun takka gootee naa deebisa ja'uu sanirraa ture warra ribaa keessa ture tanaafi du'ee jetteen hakaan isiniin jaalowwan kiyya ka islaamaa namni ribaa nyaatu vaampaayari dhiiga namaa xuuxu jiraa miti wasaka san keessa du'uun sunnaa rabbii tan jijjiiramneen siin jedha wasaka san keessa du'uun sunnaa hin jijjiiramne duuma akkasii du'uu qabaahu maaliif ni beeytanii ribaa jechuun waliyyaadu billaa namni tujjaaruma tahee deema miskiinni miskiinata yoo yaadattan 2008 akka bara faranjii 2008 ameerikaa bar riseeshinii tuutu dhabe jaalowwan kiyya ka islaamaa miskiinni dalagaa sadii dalagaati jiruu isaa affoordi godhuu dadhabee tokko ilmaan 4 qaba jaartii isaa ajjeese if yeroo ajjeesu warri isaa du'e inni ammoo hin duune tujjaarri ammoo waanima xiqqoo takka kasaaran guyyaa san keessatti bilgeet nambar waahid ture biliyana 48 qabaachuu ture 44 irra dhufe lan malte
umantaanega garuu dalagaa sadii dalagaa afur godhuun dandeessu tanaafi rabbiin jalla jalaalu rabbi isii haram godhe naggada bittaa gurgurtaa halal godhee je kun namtichi maal godhe 500 sii kanna kuma gootee naa deebista vampire unnooti du'a salphattuu du'e dilii dalaguun qaatimaa namaa balleessit adiyyatul muslimiin muslima miidhuu hin taaneemi rakkateeti obboleessi kee sibira dhufeemi yeroo san bar innaawaa bar liqiin ati liqeessituuf akka rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ja'anitti bar kanuma liqii tee sii deebisu amma sadaqaa akka nama kannatetti sii lakkaawaa jee bar warra gaaddisa arshii jala keessa taa'urraa hadiisni reefu jalatti odeessine muttafaqun alayhi abi hurayra kadhufe radiyallahu an nam torba hadiisa sanii haasa'e malee bar namni gaaddisa arshii jala taa'u hedduu san keessaa jaalawwan kiyya yeroo liqii namaa liqeessitan kum takka liqeessitee fi kafaluu dadhabe gurbaa sanii jumaata dhufu naa kafaltaa jetteen jumaata dhufu sanii sii kafaluu hin dandeenye saahibii 500 sii dhiiseetin jira 500 kafalii yoo jetteen gaaddisa arshii jala akka teessu ni beeyta mee billaahi alaykum aboo narra laaliniiti meeje aboo qarshiin 500 maal namaa goote ammantan aboo sandal namaa ni bitti ahibbatii billah aya mucaa miskiina hin dandeenye qarshi kum takka gootee kafaltaa 500 jettee yoo liqeessiteef miitee moo hin miineen advanteejii isarra laallatteeti isa miita diliin xiqqeenya jaalowwan kiyya dilii hojjechuun ammas akka rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wal hadiithu fi sahih al-jami thawbaan irraa dhufe alayhi min allahi ridwaan rizqii teenya nurraa dhiphis imaam abi sa'id hasan ibn yasaar al-basriin rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a beekii je waan rabbi bira jiru isaaf ajajamuuni irraa buufatan malee isarratti dilaawuudhaan irraa hin buufatanii rizqii nama dhiphisti waan meeqa ati haajaa ka qabdu akkasii dhumu feeta garuu haajaan ta'e san akkasiif hin dhumne gootu yoo tokkoon keessan gaafattanoo aboo hakaa maali dilii kan nama jabeessuun dilii muslimni dalaguututuutu irra guddoomo takaafirtootaati eega shirkii daran dilii guddoo jira hin jirtu hay isaanoo hunnooti tujjaarootaami nagaya keessa hin jiranii yoo jette jaalawwan kiyya ka islaama narraa hin jarjarina allahan jalla jalaalu horii sii kannee nagaya si godhuun sun jaalalaa mitii bar sitti dhiphisuun jiruun jibbeessa yookaanuu dallansuu miti istidiraaja malee gurbaa tokkoof horii kannee gurbaan san yoo maaseeta irratti ka bobba'u ta'e allahan jalla jalaalu gurbaa kana jaalateetii miti ka isaaf ganne istidiraaja innima isaaf qabu jira gaafa isa qabe ammoo namni harkaa isa baasu hin jiru hin gawwoomina nama horii qabu isaa dilii dalagu agartanii itti ballisee rabbiin ni jaalataanii kallaa akkasii miti jaalowwan kiyya ka islaama rasuula rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mana isaanii keessatti baatii lama bi'abii wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bishaanii fi timira nyaatuu turanii bar namni akka isaanii rabbi gabbare ni jira rabbiin nama akka rasuula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni jira fuuldura ni dhufa hin dhufu fatanaadha waan aakhirratti arkatu beeka umaa takkaa miti ama 60 fi 70 fi rakkata haashaa bi'abii wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akkasi dilii hojjechuun ammas jaalowwan kiyya ka islaama hunnooti dhukkuba adda addaatiif tanu saaxilte tana ni agartanii miti dhukkuba adda addaatiif waa shanii isin immoo korinii jeeban rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waa shanan tana rabbii isinitti hin fidin achi keessa lam tazhar al-faahishatu fi qawmin qad hatta yu'linu biha wal hadithu fi sahih al-jami wa fi silsila abdullah ibn umar radiyallahu anhuma faahishaan wanni fokkottuun takka waa dirreen baatu jeebar yoo dirree baate hamma ol qabee isii mul'isittu malee yoo isii mul'ise hoo hunnooti amman tana fuudhuun akka jaba zinaan ammoo laafa halaalin yoo dhalte hawaasa akkam keessa jirra ati bineensaa isin jaan
yoo diqaalaa dhalte ammoo maasha Allah intalti teessi dhalte yaani bar akkam taane san na walla rakkoon ana bira jirtiisa naatu tuutu hin hubannemu naagaluu diddee bar yeroo gari halaalin dhaltee maa dhaltaa haraamin ammoo waliyaadu billah baga sii dhale yaani إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا يو زنات ندر باسني ملسني ركوب أبوتين إسانيهم بين أكاكولين إسانيهم بين يتوتو إسان كيسة فجأة سان كيسة أقوميك أولين هاسوني ركوب إرسي غافة درا ورّيك إنني بيكا كورونا الذي تقول له أين يتوتو بيكا واميك ربي نتفدي kun cufaatu maaseetarraa haasawni sadaffaa jaalawwan kiyya ka islaamaa gama rabbii deebi'uun hin geenye tajettu sana ammoo jilsatul istiraaha booda deebina anis kanin dubbadhe isillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa godhu hamtuu cufaatu rabbi nurraa haa qabu khayrii cufaatu rabbi walitti nu haa qabu dilii guddoo fi xiqqoo isiitirraa warra fagaate rabbi nu haa godhu munaafiqummaa xiqqoo fi guddoo isiitirraa warra fagaate rabbi nu haa godhu shirkii xiqqoo fi guddoorraa warra fagaate rabbi nu haa godhu gubbaa keenya rabbiin akka bareechetti keessa keenya rabbi sandaran haa bareechu gubbaa keenyaa fi dalagaa teenya ammoo rabbi gaarii nu haa godhu tuubuu ilallaahi wastaghfiruh الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون جالوان كيا كإسلام غم ربي كينيا ديبوكم وهند وان صداتا نديسا يو لينتي توكو ستي بي ني صداتا إراديسي جوه بيتان يو أغرت إراديسي ربي أمو جل جلال ربي غم إسا ديسا ملي إسا راهن ديسا halkan keessa ta'us guyyaa keessa ta'us gama rabbii deebinaan rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii nu qeebala war rabbiin isaan qeebalellaa rabbiin waa taa'is khutubaa teenya ta'arraan tana hadiisa nuuraan galmeeffamuu qabu takkaaniin fita hadiisa kana qalbii teetiin dhaggeeffadhu wala hadiisu rawaahu al-imaamu ahmadu fi musnadih والترمذي في الجامع وأبو النعيم في الهلية والطبراني في الأوسط وحسنه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيت بمثلها بمغفرة أو كما قال جل جلال ربي يا إلم آدم أتنكن يرون كدت تكيست يرون كجل تكيست وانسي ولين أرقم ولين سي أرى رماجي حديث نكون دعائي في كجلا إفكيسا كب بارتين درا ربين كي ينافي أرارما جتة يو إسا كدت أما سيو إسا كجلت ربين سيفليس يا إلم آدم لو بلغت ذنوبك أدو دلوان كيغيسي مال وان سمير رامولت يوكا وان دوميزتك اتاتو أدو غيسي ثم استغفرتني إيغنا أرارما نربر بعد لغفرت لك ولا أبالي سيفين أرارما أنين كن دنتاهن كبوجي أباليانكي دلين نتي حجن إنو ما يو سمين والكتات نتي قويا يا رب بلسات جرا أكنا أغرتنين بيكا همين نفساتي ياتي همين شيطانات لا فنتي إيمانتي ياتي يا ربي خي سني توتو وانتنا نهجج سيسي ملي
جبينك ولا ليتي متي جنان والله الذي لا إله غيره غفرت لك ولا أبالي سي أرارميت جرى يا قبر تقي أن دنتاهن قبوس يا ربي أما اسمع جاي حديث مكان كيستي توني صدركا توحيداتي قرسيسي حديث نكون تمايتون يا علم آدم أتينكن وان دجي والكتا غمد لوانيتين يونتي لوفته حالا وانو متكنا رتيهن كن ديسنين ربي مالجب شركي جب يو شركي سنرتي أدو هندوني غما إساتو يو ديبته ربي كين جل جلال ربي أنيس إتّي سنينين غما أرارماتين سيدوفا يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء فجميل عفوك ثم إني مسلم أكن جاي سكرت يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي كي دلو وانتي قدتي يوهد دماتي فلقد علمت أن كنت قد بكيت جرا بأن عفوك أعظم أتي أوفي نما غدونك إرنا ما دبرونك دليتي يرى أوفي تيدي دوتو قدادا ورحمتي وسعت كل شيء هم بيت دلين تنيه دومات رحمة إساتي توتو قدو قلبين سنجابين الرفتين جالكو كإسلاما هكذا ما تمقف ديس هكذا ما بابسا سنفتين بنين وقميك ولين جنة إن كان لا يرجوك إلا موسنا يا ربي كي ورم دلغا بريچه دلغو تو سيكا جيلاهي جينبت مجرمني أكاكي ياكنو أنيوني تكفما أنيوني يا ربي نيجا سيمالي جينبت أكنا جنة جالو وانكي يكا إسلاما هكذا نون كجيلانتي وسيلة من سلالاسي من سلالة قرأتشوك أمنا ربي كجيلو إيغنا يا رب أما أصبر أني مسلماجي نما مسلماتي رب جل جلال ربي دلي إسا تفد إسا في جالو وانك يكا إسلاما ورطوبا قم ربي ديبيني ربي نصوبا إسانيك أي بليت ربي نواقب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم كلهم أونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.